Mbahaye ikaze rero mwe mukurikira Umwitsi TV, reka mutugaruke mu makuru yacu arebana na politike ndetse n'ububanyi n'amahanga na diplomasi. Uyu rero akaba ari umunsi wa kane tariki ya 11 z'ukwa 12 muri uyu mwaka wa 2025. Tukaba tugiye kurebera hamwe rero situation ihari mu buseruko bwa leta Congo. Na makuru rero akomeye bikugenda biba kugeza ubu ngubu guverineri Pelosi yamaje kwimukira rero mu gace aho yagiye kure, aho bita Makavela niho yamaje kujya gushinga ibirindiro nyuma y'uko rero uyu mutwe w'umuvenituruwa wamaje kugera mu bice bitandukanye. Tayari rero haba generali babiri begeranye, generali Byamungu, uyu kandi niwe wungirije generali Sultan Manuel Makenga, mu gihe kandi bitangazwa ko yamaje kwegerana neza na generali Deva. Ni mu gihe kandi urugamba rukomeye rwo gufata Ovila rwayobowe na generali Byamungu bikaba bijyanye neza rero n'amakuru tugiye kubagezaho tukabereka neza uko ibintu bikomeje kugenda biba. Turaza kandi no kubabwira situation ibiri kugenda bibera Ovila, tubabwire kandi na Operation Night Civilization bijyanye na visible and retainment deployment yamaje gukorwa ku mpamvu z'umutekano. Byose kandi byakozwe mu buryo bwa strong defensive costs. Ibi kandi turaza kubabwira ibigenda biba order battle, turebe ibijyanye n'ibiri kugenda bitangazwa na guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Yamaje gusohora itangazo ridasanzwe na crisis level assessment rigaragaza planned candid operation ndetse na basic fear deployment. Turebe kandi n'ibijyanye na local defensive capacity mass deployment nkuko kandi bigaragazwa, aza no kubabwira n'ibijyanye na nation security ndetse kandi aho bakomeje kugenda basaba nuko imirwano yahagarara. Si ibyo gusa rero kandi turaza kubabwira ibijyanye na special force ndetse kandi n'abasirikare badasanzwe bamaje kuzanwa muri ibi bice biherereyemo imirwano ikomeye cyane. Nkuko rero bigaragara, turaza rero kubabwira ibijyanye na Provincial Governor Massive Civilian Castro. Nkuko kandi bigaragara ko aho bamaje kugaragaza ibiri kubera Kamanyora, Katogota, Ruvunge, Rwigera, Rubirizi, Mutarure, Remera, Sambwe, Kirima ndetse na Ovila. Aragira bati wide scale targeting and non-combat sea. Nkuko kandi babigaragaza bakagaragaza ko ibyabaye birimo ibyaha by'intambara. Turaza kureba rero kandi ibiri gutangazwa mu itangazo rimaje gusohorwa na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bireba intara ya Kivu y'Amajyepfo. Si byo gusa rero amatangazo akomeye ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bakomeje kandi kugenda bayasohora, aho Ministeri de la Communication et des Médias yo kwa uyu Patrick Miyaya yasohoye itangazo kandi rigaragaza ibiri kugenda biba, agaragaza ko hari high intensity conflicts muri aka karere. Agaragaza kandi cross border aggression yarashinja ingabo z'u Rwanda RDF zifatanyije na M23 mu bice bya Kamanyola na Ovila. Turababwira kandi bivugwa bijyanye na precision ammunition. Turaza kandi no kubabwira ibijyanye na drones zidasanzwe mu 2023 irimo gukoresha itwika ibifaru bya FARDC. Ibyo gusa rero turaza kugaruka tujye n'Igoma tubabwira ibiri kugenda bivugwa mu birometero 4 gusa, nyuma yuko gusa bimenyekanye ko uwitwa Magolo wa Paluku bavunga akaba ari communication advice mu biro mpuzabikorwa ARFC kwa Colonel Nanga yamaje kwicirwa mu mujyi wa Goma. Motorcycle extermination akaba ariyo kandi yari byihishe inyuma. Turaza kandi no kubabwira Air Cordon, tubabwire kandi nibirebana n'ibiri kugenda bitangazwa kuri Tigo ndetse kandi shot mu mujyi wa Goma uko byagenze. Turaza kandi no kubabwira ibiri kugenda bigaragara muri aka gace ndetse kandi n'amakuru y'iperereza amaje kugaragara. Turaza kandi no kubabwira ibiri kubera ku mupaka wa Kavimvira u Burundi bwamaje gufunga ndetse kandi bwamaje gutangaza ko hashyizwe mu bihe bidasanzwe. Muze rero tubane ku Umwitsi TV kugira ngo turusheho kurebana hamwe aya makuru ajyanye na politike ndetse kandi ububanyi n'amahanga ndetse n'ubuzima bw'abaturage muri rusange. Turahera Igoma rero tubanze turebe ibirimo kugenda biba. Turaza kandi turebe nibiri kugenda bigaragara nibikomeje kugenda bivugwa bimaze iminsi kandi bigaragara bijyanye n'ihungabana ry'umutekano. Nkuko amakuru tugera habivuga rero nimuze tubane kandi muve kuri babandi bababeshya, maze muze tuganiye ku buryo bwa gisirikare dukomeze turebe ibikomeje kubera muri buno buseruko bwa Congo. Umutekano rero uri gucungirwa mu buryo budasanzwe. Nimugire vuba rero muze ku Umwitsi TV tuganire dukomeze kugenda tureba ibiri kugenda biba.
mu birometero bikeya rero uvuye mu karere ka Rubavu, za Mbuga Ngari ndetse kandi na za Grand Barriere ndetse na za Petite Barriere. Ni amakuru ahari rero agaragaza ko ku mugoroba wo kuwa gatatu umujyi wa Goma hari umunsi udasanzwe humvikanye amajwi y'imbunda yateje impagarara mu bice biri muri kilometero enye. Nyuma y'akanya gatoya kandi haba hamenyekanye inkuru ya Maglowa Paluku Kavunga wari communication advisor mu biro by'impuzabikorwa Alliance Favor kwa Colonel Nanga yarasiwe mu muhanda, kandi rero bikaba byabaye ikibazo gikomeye cyane. Uyu kandi rero akaba yari umugabo uri mu kigero cy'imyaka 58 yamenyekanye cyane mu itangazamakuru nka Fond of Radio Kivu ya mbere. Yarazwi kandi nk'umusizi, umwanditsi, umucamanza, umunyarwenya ndetse kandi n'umujyanama bijyanye n'umuco muri Minisiteri ya DRC. Mbere kandi yo kwinjira mu bikorwa bya politike no mu rwego rwa communication muri Alliance Forever Congo, amakuru atangwa n'abaturage rero bari mu gace ibi byabereyemo aragaragaza ko Faluku yari mu rugendo rusanzwe mu gihe yagabwagaho igitero targeting shooting, aho kandi abantu bataramenyekana babonye uko byagenze, bakaba kandi bavuga ko ibi byari byabaye nk'aho ari ambush yakozwe mu buryo bwa hit and run tactic, aho yagabweho rero igitero cyihuse cyane hakoreshejwe motorcycle extermination cyangwa se abagendaga kuri moto. Abasirikare bari ku rwego rwa FC Patrick Unity bahise bakora area coordinate and research bagerageza kandi kuba bakumira uwarugabwe igitero. Nyuma y'ibyo bikorwa rero byabaye, Paluku yajyanwe mu bitaro Igoma General Hospital mu buryo bwa medical evacuation, ariko aba rero byaje kurangira yitabye Imana kubera critical gunshot wounds bijyanye no kuba yavuye bikomeye cyane byaturutse ku masasu yarashwe. Uyu Paluku rero yari inshuti ikomeye cyane wa Colonel Nanga, akaba yarashyizwe ku rutonde rw'abaregwa mu rubanza rwa gisirikare rwabereye Ikompe mu kwezi kwa Nyakanga 2024, aho we na Nanga n'abandi kandi 24 bari bakurikiranweho ibi byaha bya all crimes treason, instituting armed installation, collaboration and forms group. Urukiko kandi rwamukatiye igihano cya execution sentence nubwo kandi yakomezaga kubaho mu gace kagenzurwa na M23, bigatuma yaradatabwa muri yombi, ariko urukiko rwari rwaramukatiye. Bikaba bivugwa yuko rero bikomeje kugenda bikorwaho iperereza. Turebye rero icyo Alliance Flavour Congo itangazo rya Somasa yakurikiye wirasa ry'uyu nguyu AFC. Ku ruhande rwa Political FC rwemeje urupfu rwe, bavuga ko babonye urupfu rwe kandi bikaba bivugwa ko rwabereye kwa muganga. Bakaba rero bavuga ko batangiye joint investigation task force igamije kandi kuba yamenya ibyabaye ndetse n'ababyihishe inyuma. Ibyo nkuko rero bigaragara, itangazo rya FC ryasohotse rihuje military commander counter-insurgency operation. Baravuga yuko bagomba kongera umutekano cyane kandi bakaba bakongera ibijyanye n'ubugenzuzi. Abasesenguzi rero ba gisirikare bakavuze ko iyi assassination incident ishobora kuba ifitanye isano ndetse kandi n'intambara irimo guhuza umutwe wa AFC ndetse na FARDC cyangwa se internal levels mu nzego za politike n'itumanaho. Bamwe rero mu basesenguzi baravuga ko hashobora kuba kandi hari n'ikibazo gikomeye cyane muri Alliance Flavour Congo, ariko kandi ko hagomba gukorwa iperereza hakamenyekana neza uko byagenze. Dushingiye rero ku bimenyetso bya mbere, abasesenguzi baravuga ko models operanti yerekana ko igitero cyakozwe n'abantu bataramenyekana mu bikorwa bya urban warfare, gukoresha small firearms ndetse kandi no kuba bahise bakaba bavuga ko bigomba gukurikiranwa hakamenyekana kuri. Urupfu rero rwa Paluku rukaba rwateje umwuka mushya mu miyoborere n'umutekano muri Goma, mu gihe kandi investigation teams ikomeje gukora iperereza mu bikorwa bya gisirikare ndetse kandi n'umutekano kugira ngo hamenyekane ikihishe inyuma y'ibyabaye ndetse kandi nuko ibintu bihagaze. Kuri ubu rero ntibikomeje kugenda biba, mu gihe kandi hari andi makuru hagaragaza indiswasiyo ihari ndetse kandi n'ibindi bikomeje kugenda biba. Reka rero twigire muri Sud Kivu mu masaha yakurikiye Operation Night Stabilization. Ubuyobozi bw'intara ya Kivu y'Amajyepfo rero bwatangaje ko Ovila City yaraye mu mutuzo, nubwo kandi Zibo and Retirement Deployment w'umutwe ukomeje kugenda ugaragaza. Uyu mutekano w'amasaha make ukaba watewe nuko ingabo zagaragaje strong defensive posture
bikaba kandi nyuma y'uko imirwano yo ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 12 yabaye. Nk'uko rero bigaragaza amakuru yagaragajwe n'inzego z'iperereza, haragaragaza ko izi nzego z'ingabo zikomeje kugenda zikora ibikorwa bidasanzwe, aho bagenda bagaragaza ibigenda biba ndetse kandi bakagaragaza nuko bigenda bimeze. Nyuma y'urugendo rero rwa guverineri Paul rero zavuye mu bitaro bya Uvira, zemeje yuko abaturage 413 bishwe n'amasasu ndetse grenade base ndetse na za bombe aribyo byabigizemo uruhare. Iri rero rikaba ari itangazo ryasohowe n'ibiro bya guverineri w'intara Kivu y'Amajyepfo bigaragaza ibyabereye mu gisagara cya Uvira. Abantu rero bataramenyekana Ikamanyola, Katogota, Luvunge, Ubwegera, Rubirizi, Mutalu, Remera, Sange, Uvira, abo kandi bavuga ko bapfuye. Iyi mibare yerekana wide scale targeting na combat, harimo abagore n'abana. Bigaragara yuko kandi ibingibi ari international mass atrocity partner. Ibi kandi aho abatuye bavuga ko ibi byagize uruhare rukomeye cyane mu kubuza abaturage amahoro guverinoma binyuze mu kuri. Guverineri rero wa Sud Kivu akaba yavuze ko ibi bikorwa bitari ibintu byo kwihanganirwa kuko bihungabanya kandi bikomeye ituze rya rubanda. Ibyatumye rero habaho gupfa kw'abaturage, abandi barenga 300,000 bakaba barahunze mu bice bitandukanye bari batuyemo. Kandi wa Kivu y'Amajyepfo yasabye inzego z'igihugu n'izamahanga gukurikirana ibijyanye na grave human rights violation ziri gukorwa mu gace kagenzurwa na M23. Abashinza kandi ibijyanye no kuba kandi babangamira bikomeye abaturage. Kugeza ubu rero M23 nta kintu iravuga kuri ibi ngibi biri gutangazwa. Hagati aho rero leta iharanira demokarasi ya Congo ikaba kandi ikomeje guhangana runo rugamba rukomeye. Hasohotse itangazo rikomeye ryasohotse mu biro kwa Muyaya, mu gihe kandi leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ikomeje gutangaza ko umutekano muri Uvira urimo kuzamba ku muvuduko uri ku kigero kiri hejuru cyane, high intensity conflict. Ibikorwa bya rero byakurikiwe n'impungenge bikomeje gufata intera, birafata indi sura ya cause Ebola annihilation. Nk'uko kandi babigaragaza amakuru ava mu nzego z'iperereza za FARDC, baravuga kandi ndetse ko baremeza ko minsi ishize habayeho cabinet operation zakozwe kandi hakoreshejwe intwaro zigezweho, harimo kamikaze drone, Longley, Ranger Ferrari ndetse na President Golden, byibasiye kandi inyubako za gisivile ndetse kandi n'umupaka wa Uvira. Baravuga ko kandi ibingibi byagize ingaruka zikomeye cyane muri ibi bice civilian casualties ndetse zirenga 100. Inyubako za critical infrastructures zarasenyuwe, abaturage barenga 200,000 bava mu byabo. Ibikorwa rero bikaba bifatwa nk'onyorwa ry'amasezerano ya ceasefire yashyiriweho umukono mu masezerano i Washington binyuranyije n'amahame ya International Humanitarian Law. Nk'uko rero babigaragaza, icyo leta ikomeje nuko imirwano yo mu gace ka Uvira ibaye turning point mu isura y'intambara yo mu burasirazuba bwa Congo. Inzego z'iperereza rero zirasobanura ko ibikorwa byabaye ku igenekerezo rya 4 ari deliberate military base igamije kurenga imbibi, border penetration, gushyiraho kandi forward point operation mu Burundi ndetse no gukora fucking operation zikwiye kugabanya umutekano mu karere hose. Leta ya Kongo rero iravuga ko ibingibi rero ari patent violation y'amasezerano y'ubufatanye yashyizweho n'umukono na Donald Trump ayahagarikiye imirwano mu gace ka Kamanyola na Uvira. Baravuga ko yatumye ihinduka nyuma ya Talian disaster zone. Inzego za gisirikare rero zikaba zivuga yuko ibi bikorwa bikomeje gutuma ibikorwa bigorana. Hari leta ya Kongo yagaragaje ko ibirimo gukorwa ari emergency response regulation rigamije gutabara bakomeretse, medical evacuation, logical supply, learning civilian ndetse no gushyiraho safe codes zo gushyiraho abaturage. nk'uko bigaragara nyuma yo gushyikirizwa raporo n'itsinda mpuzamahanga rya CI, guverinoma ya Kongo iremeza yuko ibintu bitameze neza. Bakavuga ko rero ibi bigomba guhagarara. nk'uko rero bikomeje kugenda bigaragazwa, byose rero ntibikomeje kugenda bigaragara mu gihe amakuru akomeye arimo kugenda agaragaza ko muri aka karere umutekano mu Ventura uri kugenda ugaruka, kuko M23 yahumurira abaturage ndetse kandi igaragaza ko yiteguye kubarindira umutekano. Hagati aho ngaho rero ubu kugeza ubu urugamba rurakomeje, aho bitangazwa ko M23 ikomeje kugenda ireba mu bice bya Uvira ko nta bazalendo bihishemo bashobora guhungabanya umutekano ndetse no kugerera n'aba abaturage. Amakuru dukurayo rero ko bariyo bakomeje kugenda badutangariza ko magikwa yangaya nta baratahuka, bakaba batangiye kugira umutuzo, bamwe bakaba bakomeje kugenda bagomana
umutuzo n'ibikorwa bimwe na bimwe ndetse kandi bikaba byakomeje kugenda bikorwa ukabona ko nta kibazo kigiye gihari nk'uko bakomeza babitubwira. Birasa nta gikuba rero cyacitse kubera ko urugamba rutabura icyo rusiga, ariko nanone kubera wenda urwo rusaku rw'imbunda ntoya ndetse n'imbunda ziremereye hato na hato, ariko bundi nta kindi kiri guhungabanya umutekano muri uno mujyi wa Uvira. Ku bijyanye rero n'ibiri kuvugwa by'uko ingabo z'u Burundi zakomeje kuza cyane ku bwinshi kugira ngo zikomeze kuba zacunga umupaka, ingabo z'u Burundi zikaba zaraje rwose ku itariki ya 8 zikaba aho babonaga ko rero batakomeza gufasha izi nyeshyamba za M23, aho bapfushije abantu benshi cyane, babona ko rwose nibakomeza kwijandika muri ibintu byo kurwana bishobora kuzatuma isanga mu ntambara ikomeye cyane ndetse zasatira igihugu cyabo cy'u Burundi. Ku bijyanye rero n'umusada ku ngabo za FARDC wenda wabuturuka ku mpande zigiye zitandukanye cyangwa se mu yindi ntara, Special Force rero yari yabashije guturuka Kinshasa ngibaza kuzo umusada, nayo ntago yigeze igera muri kano gace k'amajyepfo kuko yaruhukiye i Bujumbura abari yiguma magingo yangaya. Ibi byose rero bikaba bibaye iyo Special Force ikaba ikibereye i Bujumbura yari yaturutse i Kinshasa. Nta wamenya rero ngo bokeje iki cyangwa se ngo bari gutekereza iki, ariko iby'urugamba bigira ibyabyo. Ntago wamenya ngo bokeje iki cyangwa se barindira iki, ariko nta kintu zigeze zikora. N'imisada yindi yagiye turuka impande n'impande yagiye yikusanya, bakagenda bose bakirunda impande n'impande ku mipaka ariko mu gice cy'u Burundi. Nta wamenya rero ngo barimo baratekereza iki ku kijyanye n'igice cy'u Burundi. Nicyo rero kirimo gutera abaturage impungenge. Bigaragara ko rero nta kaduruvayo gakomeje kugenda kagaragara ku buryo bukomeye cyangwa se buhambaye, kubera ko n'abayobozi b'ihuriro rya Fleuve Congo bari bakomeje kuvuga ko bakeneye kuba barinda umutekano bikomeye cyane ku buryo abaturage nta kintu kiza kuba cyabahungabanya ku buryo bwose bushoboka. Kubikomeza kugenda bivugwa rero hakaba hari hitezwe ko uyu mujyi wa Uvira ibikorwa remezo bigiye bigurimo cyangwa se ibikorwa bigiye bitandukanye n'amanyubako zigiye zirimo zari kuba zari kujya hasi rwose, ariko hakaba komeje kuboneka agahenge. Turaza gukomeza rero tubabwira byinshi bigiye bikomeje mu kuru rugamba, ku mirongo y'urugamba tuba turi imbere cyane kandi amakuru yizewe ntahandi wayasanga uretse ku Mwitsi TV. Mukomeze rero kugubwa neza kandi mwibuka gukora subscribe kugira ngo tujye turushaho kubana gatanu ku kandi.